Uganda hataneshohoza 3.2 billion z'amate konka bakuguna bagira ngo ezo niza kweyongera abariisa batandika kurisa amatungo gabo. Tacho kwijko mukugoma by'amatungo kandi farm manager warahengere government farm nagira ngo murisa we na hari ashemerire kugira plani yo kanyise byo kurya byenta hafamu. Bwiro bwo mushana bukira kuteganisa abantu abariisa ahabwe shonga baba bataplaningire kire okupulaninga n'ekintu kikuru munonga nkaha nitukora ki aha nituhinga orunyankokore tuhinga ekibingo tuhinga ekicholize ntubizika ombwire bwo mushana ebinyasi byomesa ombwire bwo mushana tubihayo tubihereze eshonga neha obwiro obwe ente nizongera ahamate ombwire bwo mushana kandi amate ngo kubanigagura ebe yahivo kandi bwa kubataro n'amate mu factories. Ogona nashaba abariisa okugumana bakure ebinyasa hamwe n'ebishaka ebyino butwa ebiryo mu famu zabo obwagumize ngo ebyina kabakahango aha matungo gabo omuruno kucendeza amate konka no basa kutunga seeds embibo kandi cyo kwanca byo nano banzo hinga oboneza umwanya gwawe entabire yawe bonera ogirya obukora obuhinga nko kuraba kwingo buro obutwaza je obureberera nibwenda kombera nibwenda okumekinga shwangu ubwine na fertilizer ahamhirwa ryona obu harvesting abgaika a flowering stage ha stage yo kurabya bibe kuba buri burungi ahante. Dr. Hamidu Taroa Africa Market Development Control Technical Manager nagira ngo ente kujihamwa amate mingi notekwa kutandika kugirisa je kurgo mu buto bwayo ekiryencho amutwe. One kuri yango ezinti wazirisa je ato mukuzirisa je eki na nente yamara etakaziye no kuzara oyine kureba ngo waji yeri dry wa yatunga za hezi bonire yatunga za amino supplements zibonire then yazara oyine kutagetinga kureba ngo omyeze ibiye yo kubanza neza kushuba eyeme ninge kwasi konga kuza kukora ebyo tukugireka just katambura ariko ndachi ariko ndo bunyasi. Dano tete byo muri sakandoro chairman wa district ya Chiruhura nagira ngo district neshohoza amategaro kwingana rete mitwaro cinana kuzaha miliyoni 1.20 konkombwire gwo mushana nagacendera gazaha mitwaro 50 kuzaha mitwaro cinana eci nagira ngo nikiretwa abariisa utagira byo kurya birukomara ebyo kurisa amatungo gabo. Government egerizeho toreka endisa eyo murembe na kandi ngo muranga gwa president Museveni gwatwire natera kugira ngo tutekwa kuhindura ahamitwareze ninga handisa yite yitutwire nturi icyo kureberaho ko kwijaha oreba ozo mu demonstration zabo oreba ebinyati ebikuyambende kugirisa oreba aho bakubasa kumani babike binyati bakubika sayiregi oreba aho bakunike binyati oreba aho bakutindike binyati nka hey bakweta hey ibinyatse byomere bakusharura nk'ibyo bitwire kito tukotya ninga tukanaga so aha ko kwijaho ujo shanga ngo bakwegesa ngo no kurisa ente aho kukoma kugikama no kukoma kureta amate mengi so oshanga bitwa baha nibiha munye na shamukaga kwija kama nyencha kare shaha 5 ninga shahina ate kikoreka ngo embuyo akubeno leta amate erta 10 no shanga no leta 50 babariisa tugambereho nawo berarikirire ngo mushano bwatandika amatungo gabo ngaza kubura byo kurya arukugamba na TV West Minister y'amatungo Lieutenant Colonel Bright Ramirama nagira government etandikire henkora eyo kwinga byo kurya byente omarizo gayo gona. aka teka ngo twaza kushyira mu kwezi kwa 12 bijya kwashoza biliyoni 3 na miliyoni 500
niyo mbarira yitejo amata guturukora aguturukama ubuceka makumyana hati nizo mukatare akarumwe mbarira ubuceka nkaga mu mbyaro akatare kabo nakukumbyaro tugeza kongera ku kurgar percentage y'ubuceka makumyana 10 uzabuceka nkaga amuherwa kwezo wako twine biyo mabiri eva kuza kwigura ukwira kuba nibitwara amate miliyoni 2 buri zoko so ntamyango cyo nikija kongeraho okureta amato mukatare akembarira Minister wa Miramahona na yihanangiriza abanyayuganda kugumana banyomate ubwagumize ngo ikintu gizakanyisa katare hamwe no kubahereza amagara marungi nikiragira ngo buri muntu ashimye kuba nanywa arita 200 z'amate buri mwaka bakweta pa capital consumption itu hano mu Uganda tukaturukubi titura rita 10 buri muntu ukacyo munisha munonje hata bugumantu gamba buri kwezi kwa mukaga ntugambira abantu shotokere hatwa ka rita nkaga nina pa buri muntu ukatukira hari nore ngutukira hari urugendo rukira hari no kireba umumagenye gaitu muri nkoromu amateni ngabagataro nangwa no bushera nabwo bavutaro nangwa nakajuisi akombiso gwituki nugwena nasto kashanga Uganda nishohoza 3.2 billion liters z'amate buri mwaka kanagira ngo nibateka ngo baza kwiko mu kwezi kwa12 nibaza ko bana bashohoza 3.5 billion liters amata gu Uganda rukame bicweka 20 harigana nibyo biri kuzo mu katare kandi bicweka nkaga harigana nubwo mbyaro target ya government no kugira ngo nibenda kurgaha bicweka 20 kuzaha bicweka nkaga harigana tugereze hebyo twabihamo ibirungi byagumamo kandi tukakizira capacity y'amani tweke iki byare binyatsi. Finish fencing the paddock. You do what you call pasture weeding. Now weeding means you are going to remove the unwanted plants. Some of them are poisonous, some of them are weeds, so you keep removing them. Gasha kwa Abdukalim Sengendo.